Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irahe mu Buholandi hasubukuwe iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Espagne iravuga ko itazacibwa intege mu gutera inkunga Ukraine n'udupfunyika dutezwemo igisasu cyangwa se igikorwa cyo cyose cy'urugomo. Turanumva nuko byifashe mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ribera muri Qatar. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Reka ano makuru tuyahere ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta y'icyo gihugu ivuga ko nyuma yo gutangaza kwihagaritsa imirwano mu rwego kubahiriza amabwiriza y'inama bakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda mu cyumweru gishize, umutwe wa M23 ngo wongeye kubura imirwano. Leta ya Kongo kandi yanenze amagambo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugiye ejo mu nteko nshinga amategeko y'igihugu cye, aho yahakanye ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23. Byombi byavuzwe na Tina Salama wungirije umuvugizi wa leta ya Kongo mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo mu ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'igiswahili. Premier Kumagenge niwe wakurikiranye inkuru. Tina Salama avuga yuko kuva M23 yemeye guhagarika intambara ku wa gatanu heze nkuko yabisabwa n'ingingo z'inama ya Rwanda, atamisi irenga 2 yaheze imbere yuko uwo mugwi usubira kuvyura intambara. Avuga ko ako gahengwa ahubwo uwo mugwi wagakoresheje kugira uronke ubundi bufasha bw'ingabo n'ibigwanisho. Tina Salama yemeza ko biva mu Rwanda kugira ngo hafatwe akarere ka Masisi. Aho ni mu gihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaraye yavugiye imbere y'inama nshinga amateka y'ico gihugu ko ataho gihuriye na gato n'ibibazo biri mu gihugu ca Kongo. Perezida Kagame yavuze yuko bibabaje ko u Rwanda ari rwo buri gihe rufatwa nka nyirabayazana w'ikibazo cyo mu buseruko bwa Kongo. Mu kiganiro yahaye igisata cy'igiswahili ca BBC Dira ya Dunia, icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ca Kongo Tina Salama yavuze ko bisigaye bibagora gutahura umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Salama akamwagiriza guhindura imvugo kuri ico kibazo. Bwana Kagame, rais wa Rwanda, amekuwa Perezida Kagame umukuru w'u Rwanda arahindura imvugo akavanga amajambo wenye n'ubwiwe, kandi ivyo mubirondeye murashobora kubibona mu binyamakuru. Wenyene yiyemereye yuko azovugana na M23 ayumvishe yuko iciri bigwanisho hasi. None ubu naho agiye imbere y'inama nshinga amateka y'igihugu ciwe avuga yuko ico kibazo ataho bihuriye. Aguma hindagura imvugo, nukuri bisigaye bitugora gutahura Perezida Kagame. Hatumuelewe tena vizuri Bwana Kagame. Tina Salama avuga ko atari leta ya Kongo yonyene yagiriza u Rwanda gushigikira umugwi M23. Avuga ko ONU, leta zunze ubumwe za Amerika, ishirahamwe rya Buraya n'ibindi bihugu bitandukanye nabo basaba u Rwanda kureka gushigikira uwo mugwi. Hagati aho umutwe wa M23 wo uravuga ko nta mirwano yigeze iba, maze ukongeraho ko ibyo ushinjwa ko wishe abaturage basivile ahitwa Kishishe ari binyoma. Navuganye n'umuvugizi w'uwo mutwe Karemera Canisius. Nta mirwano yahabaye bwana munyamakuru, uretse ko hari gututukara icyuka kibi giterwa na FDLR zaturutse imihanda yose, ariko ubundi mirwano nyirizina ntayiraba. Nta mirwano yabaye kuko amakuru turi mu kubona nuko imirwano yongeye kubura ku muhanda Bambo Kibirizi muri teritwari ya Rucuru. Ibyo ntabwo ari byo. Bwana munyamakuru, ndagira ngo amakuru yizewe nayo nguhaye, akira yo nguhaye, ayo wumvise ahandi ntabwo ariyo. Hari amakuru atangazwa
na ONU na radio ya ONU Okapi ivuga ko humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje ku mirenge ya Kirima, Matete na Rushebere. Ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo bwana munyamakuru. Icyo cyo ubushotoranyi burimo burazamuka bututukara, ariko nkubwire ngo kwambikana mu gatamikana ntabwo ariko byabaye. Ku bwanyu nta mirwano yabaye na gato. Icyo nkubwira zirikana icyo. Hanyuma se ko hari amakuru ava muri groupema ya Bambo avuga ko hari abaturage b'abasivile bishwe n'umutwe wa M23 mu murenge wa Kishishe. Abo ni barutwitsi bazi gutwikira mu kanwa, ariko no gutwika visi nabyo barabikora. Uko ubona batwika abantu bagashya bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi, ni nako batwika no mu kanwa. Ibyo byasobanuka bite ko mu ijoro rimwe uwo mutwe wa M23 koko wakwica abantu 1000 kirenga? Ntabwo bishoboka munyamakuru. No, haravuga ko hari abasivile bashobora kuba barenga 100 baba bishwe, ntabwo barimo kuvuga 1000. Ibyo bavuga ni ikinyoma cyambaye ubusa. None abo bantu bishwe nande? Nta wapfuye ariko. Hanyuma hano hantu hitwa Kishishe mwari mwarambuwe, ubu ninde uhagenzura? Icyo gice cyose kiri mu maboko yacu, ariko nkubwira ngo izo mfu bahavuga ntazihari rwose. Biravugwa ko amakuru atugeraho aravuga ko hano Kishishe mwahigaruriye ejo, hanyuma mugatangiza ibikorwa byo guhumbahumba ingabo zaho muhanganye zari zihari, ariko ntihagire n'umusivile musiga inyuma. Bwana munyamakuru, nyuma rwose zirikana ko ibyo nkubwiye kwica ari ikinyoma. Aho hantu twahafashe kuva itangazo rya Rwanda ritarasohoka, aho rimariye gusohokera mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'abakuru b'ibihugu, twahagaritse intwaro hasi. Kuko nibyo kugira ngo bavuge ngo twubiye imirwano, ni nko kutugereka icyo cyacyo ngo bavuga ati twisha abantu 100 rirenga. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Karemera Kaniziyusi umuvugizi wa M23. Dukomereze hano makuru mu gihugu cya Espagne. Ministre w'ingabo w'icyo gihugu Margarita Robles yavuze ko nta dupfunyika twoherezwa abantu twatezwemo igisasu cyangwa se igikorwa cyaricyo cyose cy'urugomo kizaca igihugu cye mu gutera inkunga igihugu cya Ukraine. Ibi yabivuze nyuma yaho hagapfunyika gatezwemo igisasu kagira 6 kabonekeye muri Espagne, kakaba kahagarikiwe kuri ambasade ya Amerika i Madrid. Ejo kuwa gatatu hagapfunyika kari kagenewe uhagarariye Ukraine muri Espagne karahiye maze gakomeretsa umukozi wa ambasade. Mu mabaruwa hakekwaho gutegwamo ibisasu harimo yahagarikiwe ku ruganda rwohereza intwaro muri Ukraine, mu gihe indi mu cyumweru gishize yari igenewe Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Espagne iravuga ko hari andi mabaruwa asa nkayo yari mu ruvange rw'ibintu bishobora guturika, kandi amaperereza yibanze ngo arerekana ko ayo mabaruwa ashobora kuba yoherezwa n'abantu bari muri Espagne imbere. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'ubutabera. Iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 ryasubukuwe irahiye mu Buholandi kuri wa kane. Uruhande rw'umwunganira rukomeza guhata ibibazo mu mutangabuhamya ku bubasha uregwa yari afite kuri radio RTRM. Uyu mutangabuhamya ushinja Kabuga wahoze mu ntera hamwe z'i Kigali akaba hari mu gifungo cya burundu mu Rwanda ku byaha bya jenoside yari Arusha ahujwe n'abacamanza irahe mu Buholandi mu buryo bw'ikwana buhanga rya mashusho. Mu buhamya bwe yatandukanye n'ibyavuzwe n'umwe mu bari abakozi ba RTRM wavuze ko Kabuga atajyaga mu manama yo gutegura amakuru n'ibiganiro bya radio RTRM. Mu kanya kashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana ho mu biro bya BBC i Nairobi ukurikirana ku rubanza ku rwego rwa internet rw'urwo rukiko, maze ntangira mubaza ibyo uwo mutangabuhamya yavuze. Iyo raporo ni raporo isubiramo amagambo y'umubirigi Georges Rougiou wari umwe mu banyamakuru ba RTRM, aho avuga ko ngo Kabuga nta ruhare yagiraga mu nama zitegura amakuru n'ibiganiro z'abanyamakuru. Umutangabuhamya rero yasubije ko
Kabuga nka perezida fondateri wa RTRM nawe yakoreshaga inama n'abanyamakuru, kandi ko Nahimana wari uri mu bakuriye RTRM atashoboraga gukoresha inama muri RTRM zitemejwe na Kabuga. Nyuma y'ubuhamya bw'uyu munsi twaba tuzi ikigiye gukurikiraho. Uyu mutangabuhamya wo kuri uyu wa kane yasoje ubuhamya bwe, niko umucamanza Ian Bonomi ukuriye inteko y'abacamanza yavuze, ariko anavuga ko kubera ingorane zidashobora kwirindwa zatanzwe n'uruhande rwunganira Kabuga, iburanisha ritazashobora kuba ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, ko ahubwo rizaba ku wa gatatu w'icyo cyumweru. Urakoze Didier Bikorimana. Reka tunyarukire ku mugabane wa Aziya. Umuyobozi ushinzwe gahunda zo gukumira indwara ya COVID-19 mu Bushinwa yavuze ko icyo gihugu gihanganye n'ibihe bishya mu gihe harimo koroshywa ingamba zo kwirwanya mu mijyi imwe n'imwe. Sun Shunlan wungirije minisitiri w'intebe w'Ubushinwa yavuze ko ubushobozi bw'agakoko ka COVID-19 bwo gutera indwara urimo kugabanuka ku buryo birimo gutuma abategetsi b'Ubushinwa bafata ingamba nshya mu mijyi nka Guangzhou na Beijing. Mu minsi ishize yabayemo imyigaragambyo, abaturage bo mu duce tumwe twaho barimo kwemererwa kwishyira mu kato mu ngo zabo aho kujya ahantu habugenewe. Abakurikiranira hafi y'indwara mu Bushinwa baravuga ko amagambo ya Madame Sun asa nk'ikimenyetso ko leta yaba ishaka koroshya ingamba zo kurwanya iyi ndwara mu gihugu hose. Reka noneho tugiye mu burengerazuba bwa Afurika. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sao Tome yafashe nk'ikinamico ibyaha ashinjwa byo ko mu cyumweru gishize yagerageje guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu cy'ikirwa. Delphine Neves wigeze kuba umukuru w'inteko nshingamategeko muri Sao Tome yatawe muri yombi nyuma igitero ku biro bikuru by'igisirikare. Abantu 4 biciwe mu mirwano irimo imbunda yamaze amasaha 6, barimo n'uwahoze hari umucancuro ushinjwa kuba ariwe wateguye umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi muri Sao Tome. Reka noneho tujye muri Qatar, habera imikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira wa maguru. Hakaba hari imikino iri yo mu itsinda rya 6. Ububirigi burakina na Croatia, naho Canada irimo irakina na Maroc. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Yves Bucyana ukurikirana iyo mikino hari mu Rwanda. Yves, kugeza kuri uyu munota ibintu byifashe gute? Nahe makipe ashobora kubona itike ya 1/8? Jacques, kugeza ubu ikipe ya Maroc yamaze gutsinda ikipe ya Canada, umukino nturarangira, bageze ku munota 82. Maroc ifite ibitego 2-1 byinjiye mu gice cya mbere, byose ari n'icya Canada. Hanyuma umukino uhuza Ububirigi na Croatia kugeza ubu ku munota 83 ni 0-0. Maroc yo biragaragara yuko ishobora kuba ikipe ya kabiri ya Afrika igiye kubona itike kuko iyoboye itsinda n'amanota 7. Urugamba rukomeye ruri hagati ya Croatia n'Ububirigi, aho bihagaze aha rero Croatia niyo ya kabiri ishobora kubona itike kuko ifite amanota 5, ikeneye kunganya gusa. Ububirigi bufite amanota 4, bukeneye gutsinda uno mukino buri gukina na Croatia. Naho mu mikino iteganijwe mu ijoro harakina nde? Mwijoro harakina Espagne n'Ubuyapani. Ikipe ya Espagne ni ihabwa amahirwe menshi yo gutsinda kuko iri no muzihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Espagne ikeneye kunganya byibuze ikabona itike ya 1/8. Ubudage burakina na Croatia keretse habaye ikintu kidasanzwe, naho ubundi Ubudage bwagombye gutsinda uno mukino kuko niyo nzira yonyine yo kubugeza muri 1/8, ariko nabwo bigasaba ko Ubuyapani budatsinda Espagne. Yves, waravuze ko Ubudage buhura na Croatia, nyanga Croatia irimo irakina n'Ububirigi. Ubudage burakina na Costa Rica. Urakoze cyane Yves Bucyana. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico runana. Wa munsi urubyiruko rwa Nyarurembo rwari rumaze iminsi rwitegura wageze. Hagati aho ikibazo cya Nadina n'umukiriya wamuguriye umurima cyageze mu buyobozi. Kigiye gukemuka se? N'urunana. None se Randi, kuki nzi biro kane narinje ngufashe? Wa mugabo wese kuje ngiye.
ubu ngiye kwifatanya n'abandi mu gikorwa cyo gutangiza club y'urubyiruko munsi y'umunyinya ku mugaragaro kandi ni no mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. none se unsubire koko nta serivisi umpaye kandi nengeza no ku biro byanyu. urumva biragenda bite? Niba nta kundi byagenda subirayo uzagaruka undi munsi. Muyobo ni ukuri rwose mbabarira nyumvira ndi manager ndinda gusiragira ni ukuri. ahubwo nawe ujya muri ibyo birori gusa ko haza kuba hari n'abayobozi banyuranye ariko wabanje ukanyemura ikibazo se ko nzi ko kidatinda. harya ubundi ikibazo cyawe giteye gite? nyine urumva naguze umurima ngura n'umugore witwa Nadine kandi namaze kumwishyura amafaranga ye yose. none ndamubwira ngo naze dukore imitation nkabona arashaka gukwepa. none si ibyo ngibyo uragira ngo mbikoreye icyo wamugana? mumfashe ni ukuri ko imitation itashoboka igihe cyose utari kumwe n'uwo mwaguze se harimo mugomba no kuzuza ibisabwa. nyine ikibazo mfite nuko natangiye gukeka ko ashobora kuba yarangurisha umurimo utari uwe. ubwo rero narinje hano ngumfashe kureba niba umurima naguze wanditse kuri uwo mugore witwa Nadine koko. kaho nyumvire nicyo kingenza rwose Muyobo. ahubwo se ko numva amakuru ushaka ariyo wakagombye kuba warashatse mbere y'uko ugura uwo murima wa mugabo we. baba we nanjye nageze agahuge rwose. igitangaza rwose wowe warabanje uragura urishyura none ngo ubu ngubu nibwo ugiye kugenzura urebe nimba uwo mwaguze umurima ari we nyirawo koko. yewe natangiye kugira amakenga. zana izo mpapuro z'ubugure ndebe. ntureba izi zose nzo twanditse turi kugura uwo murima. hanyuma se izi mpapuro zawe dore n'irindi kosa wakoze. iriya Muyobo ko mbona ari wowe n'uwo mugore mwenyine mwakoze amasezerano y'ubugure nta muyobozi wari uhari ngo asinyeho? oya ariko wari witwa Patrick niwe wasinye nk'umugabo. Patrick? ni Patrick. ubundi kugira ngo amasezerano agire agaciro urumva aba agomba kuba ariho umukono wa noteri. urabyumva neza? ndabyumva rwose Muyobo ariko nimumfashe mu ndwaniro. akira ugenda uzagaruka ufite amasezerano ariho umukono wa noteri. akira. none se ubwo mfashije iki Muyobo? sinubwiye si ibyo ugomba gukora. kandi nge nshaka kumenya niba umurima Nadine yangurishije ari we koko. harya ngo uwo murima uherereye hehe? ufite iyihe UPI? mpereze ndebe nkurebere wowe wanditseho nta kibazo. ubuse tubigenze dute Fili? nanjye biranyobeye pe. ubuse ndasiba akazi koko. ndabona nta kundi bigiye kugenda rwose. nk'ubu kantengwe baba dukoze ni ibiki koko? cyangwa yagiye mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro ishuri ryo munsi y'umunyinya kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. kandi naraye mubujije ejo nimugoroba yari yansabye uruhushya ngo azajyeyo ariko naraye mbimwangiye ko nta wundi nagombaga gusigira aba bana. ubuse kantengwa byamugendekeye gute koko ko ataje wo kazi? yaba yagusuzuguye se akabijyamo? ariko di reka mpamagare nyina Nyiramariza mubaze. wa mugani muhamagara umubaze. ubwo se telefone yanjye sinayibuze cyangwa wayitaye ku kazi? oya muri iki gitondo nigeze kuyihamagaza ahubwo ndibuka ko nayishyize hariya ku idirishya. akira muhamagaza iyi yanjye. gusiba akazi atavuze koko. alo mwaramutse? mwaramutse neza Budensiya? ni amahoro se? niko ndakumva. kantengwa ko ataje ku kazi byamugendekeye gute? yewe simbizi ndabona yibereye hano mu rugo. inge nagize ngo mwamwirukanye da? reka rwose ahubwo natwe twamutegereje turamubura. kante mumpe tuvugane. karame mama. nabwo hano hari abagushaka kuri telefone. ni bande banshaka? akira muvugane ubamenye. alo bite kante? byagenze bite ko utaje ku kazi muko? reka rwose ngiye sinzagaruka aho ngaho mu gihe cyose Cedric akiri aho mu rugo. wiki? umuntu ushaka ko turyamana ku ngufu ubwo ko kurumva ibyo bintu ngiye nabishobora. rero kwirwa nkundagurana n'umusore rwose sinabishobora ushaka kumfata ku ngufu. uravugisha ukuri se? sinzagaruka rero keretse niba atagihari. umva kante, ndakumva. ngwino ku kazi ibya Cedric ndabikurikirana. murakoze arakoze cyane Bushombe kuba asusurukije abari hano bose n'indirimbo ye nziza cyane ifite injyana akaba adufashije kwakira abashyitsi bitabiriye iki gikorwa cyacu cyo gutangiza ku mugaragaro club y'urubyiruko munsi y'umunyinya, igikorwa cyahuriranye ndetse n'ibikorwa byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. ndagira ngo mwongere mu mumpera amashyi menshi cyane.
dukomeza rero ndagira ngo mumfashe gushimira abayobozi ku rwego rw'akarere n'umuyobozi w'umurenge wacu bigomwe bakaba baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa twateguye. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko ubushomba ari bwongera kudususurutsa. Aradususurutsa rwose nyuma y'ubuhamya bwa Madamu Mugeni tugiye kumva. Ndagira ngo rero mbibutse ko buriya bushombe Yohani Maria Vianney alias Vision 2020 ari nako erekana ko ndeke kumubabwira ahubwo ubwe abibibwirire mbere yuko abasubiye mu cyicaro cye. Busho Karame wakwibwiye abantu murakoze ndizera ko nta byinshi nivugaho kuko rwose nta muntu utanze nanga haba ngaha i Nyarurembo ndetse no mu gihugu cyose ndazwi nk'umuhanzi w'icyamamare. Wese muranyibuka uko ntari nzi gusoma no kwandika, ariko ubu ngubu narangije amashuri ndi enjeniyeri mu by'ubwubatsi. Ahubwo mwese mubimenye, ndagira ngo umuntu wese ukeneye rwose kubaka ajya amenya ko mpari kandi nabyigiye. Arakoze cyane Bushombe, namwe murakoze cyane. Reka noneho dutega amatwi Mugeni aduha ubuhamya bwe. Nkaba nsaba cyane urubyiruko ruraha kugira ngo batege amatwi kandi bagire amasomo bakura muri ubu buhamya. Karibu Mugeni. Murakoze. Banyakubahwa abayobozi muri hano, babyeyi barezi namwe rubyiruko muri hano ndabasuhuje. Kubatanzi ubundi umupfakazi ufite ubwandu bwa virusi itera sida mbumaranye imyaka irenga 13. Banyese mureba aha na Budensiana twariganye, ariko ugese nabashije kurangiza yisumbuye kuko ubwo nari ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nari nyiri urubyiruko nkamwe. Nakundanye na Muhire wari umucuruzi n'ahanga Nyarurembo. Murumva rero umwana w'umukobwa muto ukundanye n'umugabo nka Muhire w'umucuruzi, ntihabuze abantu bangiye inama barimo bagenzi banjye twiganaga Agnes na Budensiana, ariko sinigeze mbumvira kugeza ubwo Muhire yanteye inda. Cyakora amaze kuyintera twarasezeranye turabana, ariko ntitwize twipimisha virusi itera sida. Muri icyo gihe ntwite nagiye ku kigo nderabuzima kwisuzumisha nk'umugore utwite, bampimye basanga naranduye virusi itera sida. Niko kumfasha kugira ngo nibura umwana uzavuka ataranduye. Murumva ko Muhire naramwizeraga, sinigeze ntekereza ko yanduye mbere hose. Nyuma nyine umugabo wanjye yaje kujya arwara kubera kudakurikiza amabwiriza yahabwaga n'abaganga nk'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida, ari nawe yamuhitanye. Rubyiruko muri aha, virusi itera sida nta handi yandurira, ni mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Icyo nabasaba nta kindi ni ukwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Rubyiruko ubuzima bwanyu nimwe mubufite mu biganza, nimwe mugomba kurinda kwandura virusi itera sida. Icyambere ni ukwifata, byakwanga mugakoresha agakingirizo. Murumva? Ikindi mujye kwipimisha virusi itera sida mumenye uko muhagaze. Usanze yaranduye akubahiriza inama agirwa n'abaganga, kuko nanjye gukurikiza izo nama nibyo bitumye ngeze iki gihe mfite ubwo bwandu, ariko nkaba ntararwara. Murakoze. Ariko sheri ubundi wabanye ubwo burakari baba rasindi sheri wawe, ariko nukuri shushu uri ikigabo cy'ikibogari nukuri nge numva twaramaze no kwibera inshuti. Gashudike n'impyisi icyo cyo cyanzanye hano na di wowe warambeshye. Yego mana yanjye nakubeshye se kandi sheri ndakwiyamye ntunyite sheri na di ndakwiyamye. Komeza wihangane, icyangombwa kirahari nzakiguha bidatinze. Nicyo nkeneye nyine. Erega kirahari mu biro by'ushinzwe ubutaka ku murenge wacu. Nadi ndakumva witeguye kunsubiza amafaranga yanjye wariye? Yego mana, none se ntugishaka uwo murimo? Mwese korowe. Ariko ibi ni ibikira? Ni byisi urabiyobewe. Sinumva icyo ushaka kuvuga ngo ndesikoro. Uriwe uri mwese koro uri umuteka mutwe na di. Ibyo si byo pe, cyangwa kirahari nzakiguha vuba. Nta soni. Ubwo se uzi ko ntazabimenya? Uramfata nkinjije njyewe.
buriya butaka ngurishije si ubwawe namaze kubimenya. ngo si ubwanjye ubwo se ndakubeshya. ayinya arewe UPI ya buriya butaka wangurishije igaragaza ko ubutaka bwanditse ku mugabo witwa Stefano. Ego man ibyo ndabikubwiye. Amvaye njyewe munsi nivire ku biro bishinzwe ubutaka ari ku murenge wacu. Ubutaka bwanditse kuri Stefano. Ubwo urumva utari umutekamo twangurisha bitari byawe na di. Ubutaka n'ubwanjye wa mugabo. Nyine urumva nabuguze na Stefano. Nyine w'igipande. Ubwo se urumva aho butari ubwanjye ari he? Urabeshyira usa n'indikiranuka na di turabyenga iminyagara n'izina ry'Imana. Murakoze cyane ndetse arakoze nyina neza na bagenzi be badukiniye ikinamico nziza cyane. Ngira ngo harimo amasomo menshi ku rubyiruko. Ndagira ngo rero noneho duhe uyu mwanya umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo kugira ngo agire icyo abwira abitabiriye ibirori kuri uyu munsi wo gutangiza ku mugaragaro ishuri ryo munsi y'Umunyinya, ishuri ry'urubyiruko rwacu rwa Nyarurembo. Titireri uyu mwanya ni uwanyu, tubahaye ikaze. arakoze Agnes umusangiza w'amagambo muri ibi birori. Simvuga byinshi ahubwo ndagira ngo ngaruke cyane cyane kuri no kinamico tumaze gukinirwa na Banyiraneza. Nanjye ndabasaba ngo mubampera amashyi. Murakoze. Ndagira ngo ngaruke ku bimaze gukinwa muri iyi kinamico. Ngira ngo muri kano gakino urubyiruko rutweretse ukuntu umwana w'umukobwa yanze kumvira inama z'ababyeyi ahubwo agakurikiza inama za bagenzi be, bigatuma yishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe, akahatwarira inda ndetse akahakura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Birababaje. Mwese murumva bitababaje? Rubyiruko ntibibabaje? Rubyiruko rero isomo nuko mwifate mutegereze igihe cyanyu, mutegereze igihe cyanyu cyo kubaka. Ariko nanone niba byanze mukoresha agakingirizo kugira ngo mwirinde inda z'imburagihe no kwandura indwara zituruka mu mibonano mpuzabitsina, sibyo? Ariko Firi urabona iri shyano wikururiye? Irihe shyano se? Cedric uriya sinari nanze ko aba hano ariko wowe ukanga kunyumva. None se wari ku mwana akabura haba kandi duhari? Ubu se ntiyaratumye umukozi wacu adusezera kubera kumubuza amahwemo ngo arashaka ko baryamana? Aho numiwe. Telefone yanjye kugeza ubu sinayibuze. Ubwo se ugiye kuvuga ko ari we wayitwaye? None irihe? Sinayivugiyeho uyu munsi mu gitondo. Maze kwivugira dore nayirambitse hariya ku idirishya kandi Cedric yarakiraha. Aho Cedric agendeye sibwo telefone yabuze. Ariko uzi ko bishoboka ko ari we wayitwaye koko? Herega ni we, hari undi se wageze hano mu gitondo? Nta wundi wahageze rwose. None yaba ari we wayitwaye koko? Cyaba cyo cyatumye azinduka akagenda atanyoye icyayi? Mbikubwira ukanga kunyumva, ngaho reba icyo wikururiye. Twabwirwa n'iki ko nta bindi bintu byo mu nzu amaze kwibasuba? Ariko wabaye uretse guhamya ko ari we wayibye, tukabanza tugashakira ahantu hose koko. Ibyo Budensi yanakeka biramutse bibaye kuri kwa Filipo babyifatamo bate? Cedric se we noneho yakwerekeza he? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana mu kubasezeraho n'ababwira ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko nyuma yo gutangaza kwihagarika imirwano mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda mu cyumweru gishize, umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano. Ibyo byatangajwe na Tina Salama wungirije umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ntiyungirije rero umuvugizi wa leta ya Kongo ngo twabivuze. Umutwe wa M23 wo uravuga ko nta mirwano yabaye. Uramukiyeho.